Poštovanje, dobrodošli u Nino DR kanal. Ovdje ispred nas se nalazi dvije novčanice od 100 i 500 dinara. One izgledaju totalno iste kao iz 55. Međutim, Ustavom Jugoslavije 63. godine neke se stvari menjaju, donose se ustavni zakoni i tako dalje i sama Jugoslavija menja naziv, više nije Federativna Narodna Republika Jugoslavija, nego Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija. S tim načinom se menja gore naziv Narodna banka Jugoslavije, Narodna banka Jugoslavije. Sve isto, ljudi koji su radili novčanicu, slikari i graveri, to je Tanasije Kanjajić, Miodrag Petrović kao slikar, ali potpisnici ispred države, to jest ili ispred banke, bio je viceguverner Isak Sijan i guverner Nikola Miljanić. Sve drugo, iza je ista novčanica kao i prije, to je prikaz Dubrovnika, a ova druga je, jel tako, gore Dubrovnik, mislim, a ova druga dole je prikaz kombajna i tako, sve isto, ništa posebno. Međutim, to je logički druga novčanica, to nije ona više ista. Ja bi u nekom kraćem obliku rekao nešto interesantno što sam naišao nekim slučajem o jednom čovjeku koji neki ga cijene, neki ga ne cijene, neki će reći ovo ili ono što sam se njega sjetio ili što sam rekao. To je Milovan Đilas, jedan od četvorice velikih za tada stvaranje Jugoslavije. Neki su ga smatrali da je kriv za Goli otok, međutim, ako je bio dio osnivačke grupe Golog otoka, on je bio iznenađen načinom na kojim se na Golom otoku radili i on i Ranković. Kad im je Dobrica Ćosić došao i saopštio na koji način se to radi, iza toga se popravile neke stvari na Golom otoku. To je bilo veoma loše u tom vremenu. S druge strane, on je prozvan kao broj 1 disident, što bi rekao, planete u tom vremenu. Čovjek koji se sukobio sa vlašću, koji je bio kontra vlasti i kontra režima. 54. godine, zbog njegovih pisanja i svih, naime, on je dotle jako podržavao partiju i 54. dolazi do plenuma i na tome plenumu Tito izlaže i normalno drugi podržavaju se i komunisti kako Đilas ne radi u interesu partije i kako ga treba skinuti. Od tada njega isključuju iz svih funkcija koje je bio do tada zadužen, između ostalog i on sam vraća knjižicu. Što je rekao i Matija Bečković, čovjek koji se bunio kad se niko nije bunio, kad se niko nije hteo niti smeo buniti, on je govorio nešto protiv. Mislim, iz tih razloga, još nekih razloga koji ću sada reći, ja mislim čovjek bez obzira ko kako ga voli, ko kako kaže, ima dobre strane i loše strane, ali o ličnosti ili o čovjeku, šta je sve poduzimao ili šta je radio, i bio uporan onome što je radio jako, tako da, kažemo, jedna interesantna ličnost koja je u prošlosti bila. Nešto što sam našao, to je kada je robijao 33. u Sremskoj Mitrovici za onog doba one Jugoslavije u Kraljevine, on je, pošto je pisac i želio da piše i da radi na tome, zna se kako čovjek kada nečim se bavi ozbiljno, to radi do temelje, želi to da radi. On je preveo 3 romana Maksima Gorkog i 10 njegovih pripovedaka. Pa rećete, pa ništa naročito, ali tako da. Međutim, on nije radio na papiru običnom kad je pisao, jer papiri su tu bili zabranjeni. On piše na običnom WC papiru, WC papir ili toalet papir, kako hoćemo. Možemo sa sigurnošću reći da sigurno taj WC papir ili toalet papir nije bio opće neke klase kako bi trebalo. Ali je čovjek, znači, koliko je upornost pokazao da to prepiše. To je mene fasciniralo.
On je kasnije, kad je izišao iz zatvora i šta ja znam kom vremenu, prevodi Johna Miltona Izgubljeni raj, jedno od najvećih dijela epova, zato 1989. dobio je nagradu. Znači, on načinom i svim se razilazi i on smatra da partija treba krenuti drugim putem, da dotle što je radila revolucija i tako dalje, neke stvari su bile u redu, ali se treba ići napred, treba se taj sistem otvarati, treba je naći načina da se drugačije radi i živi. I malo više sloboda, vjerovatno je mislio kroz taj govor i sve to. Da se ne gleda na svaku riječ koja je napisana i kako je napisana. Tu možete pogledati interesantnu seriju koja se upravo prikazuje na TV-u, to je Nobelovac. Tihomir Stanić, glavna uloga Ive Andrića. Tu se tačno vidi kako jako fino prikazuje taj osjećaj straha, bojaznosti, bez razloga, ali on ne zna da koliko i kako može neko zakucati njegov vrata i mnogo tih postavili smo pitanja. I na taj način, mislim, to se osjeća mnoge stvari koje čovjek nije trebalo da se tako radi, ali dosta je tada bilo kontrole i tako dalje. Da kažem ovo samo, on je od svega toga i proveo dva puta hapšen u toj Jugoslaviji, Novoj Jugoslaviji. 9 godina je proveo iza rešetaka, od toga 22 mjeseca u samicama, gdje nije ni bilo i grijanja nekada i tako dalje, vrlo loših uslova. Od tih verzija se spominje da, u vezi toga, ali tako spominje se da je čak imao obsesivne misli i tegobe i da je i ludilo i takozvano, smatralo se da su mu davali psihoaktivne supstance, znači da bi ga slomili i pokolebali. Ali interesantno, njegova sva djela su prije prevedena vani i tako, neki kažu surađivao sa CIA-om, neko nije, neki ljudi ga normalno zameraju što je izmislio crnogorsku naciju i tako dalje. Crnogorci ga nisu volili jer se nazivao Srbinom stalno celog života. Čovjek koji je bio nekada veliki komunista, sahranjuje se, odlučio po njegovoj želji da se sahrani regularno uz obred pravoslavni kako pripada, sa popom i tako dalje. Znači, te napetosti, sve to i recimo način obračuna sa Ranković i tako dalje, za mnoge, pogotovo Srbe na tim obračunima kroz to vreme nije bilo dobro koji su i malo nešto probali da nešto kažu ili rade ili drugačije, ali evo, mislim, kod Rankovića nemam šta da pričam, svako može to provjeriti i tako dalje. Šta se događalo, to ja ne ulazim previše u političke ovdje razgovore ili način. Ja želim samo, kako bi rekao, kao što je nekada mi Aleksij rekao, samo usput nešto kažem što sam vidio, što sam pročitao. Znači ja sam to pročitao, to može biti bilo ko ili bilo gdje da se događa, to je moje samo što čitam, historijski događaj, ništa drugo. Ali u svemu, ipak, šta se može naslutiti? To vreme je dosta bilo jaki teret za obične ljude i mučki se dosta radilo i tako, ali šta se moglo, jel tako? To je, razumijem s te strane kao recimo da se radi i to sve poštiva, ali kažem, bilo je malo tih možda preterivanja. Taj dio, što kažem, te čistke tako, ostaje kao tamna slika toga doba. Moglo je biti i bolje ili blaže na kraju, što će mnogi reći, to doba 65. posle tih, znači, 20 i nešto godina, mi dolazimo do, znaš čega, 90. gde se vidjelo šta je u stvari ostalo od Jugoslavije normalno. Nije samo ta Jugoslavija kriva, tu su bile mnoge druge priče uključene u to, ali to je politika. Svakom dobro želim, Nino Di Art. Pozdrav.